Yebo bakwethu lokho sixoxa lapha namhlanje ke sibe lenhlanhla zathola ke bona ke obaba esidama city fathers lo alderman ke uKhumalo osesebenze kakhulu kumuzi omkhulu akoBulawayo. Khumalo into leke yokuthi lithe abantu izindlu kumele zibhala ama addresses kwenziwe yonke into le akuchazele ke abantu sifuna ukuthi abantu basizakale labana bonke ukuthi bangasizakala kanjani ukuthi kungani usithi wena nje kube ngumthetho lokho. Hayi ngiyabonga ithuba elinika lona. Into leya ukuthi umthetho omutsha, umthetho omdala kakhulu ukuthi vele ama numbers awumele afakwe. Ngokuhamba nje kwesikhathi wasobonakala ukuthi ifine yakhona yayifakwe ngedola yakudala. Kade sifake ngama levels ukuthi usiku level 3 which is imali yakhona le uthiwa 5000 RTGS. Ubuhle bawo umthetho nxa usuvuselela kathesi ukuthi abantu bananzelele ukuthi ama-fire brigade abona ngentuthu ye i-ambulance ayosebenzisa intuthu ukuthi nxa inamba yakho ingekho ke sokuhlupha. And kule system entsha yekhansili kathesi ukuthi i-GIZ ukuthi nxa ureport inamba yakho ihle i-entry khanye itshengisa i-location yokuthi kungaphi lapho enambeni iphi yakhona okule problem khona ihle izofika khona lapho straight ka1 nxa ungela number i-GIZ yakho iyakhumbula ukuthi hayi kusamwe la but exactly nxa ule number ihle ifike ihambe khona lapho incede umuntu ofuna ukuncedwa. Ngoba isikhathi esiningi lapha ngibona ambulance lokho reverse akhone azama udingadinga yade zikwenza umuntu likwa-avoid lokho. Yes, sibalekela khona ukuthi i-ambulance ifike ngeke kuthiwa sahlangene ama-cross ahlangene ku-10 off uhlangene umuntu osezithwele ku-10 off yangikhona leyo inamba khona ayisaphumi sokuphuma inamba itower light khansili ukuthi yenza imali khona leyo ayisabhadali sokusiba nzima ukuthi umuntu anabhadala ukuthi kazi ukuthi uhlala ngaphi. Kunjalo nje la lapha ke ukhansila omunye lapha mana khona alderman kancane lo ukhansila bani la Councillor Mdube okwa 25 enketha 79 ephinde ebe ngikheteka emganini kwa 26. Unjena nje wena usukhala amalokitshi avele ngani matcha and abhizi abantu balahleka njenge lakho linzima lelo kakhulu ngoba la matcha abantu ukuthi bazi amadala abantu basebekwazi ukuthi ispace nje zingaphi komzilikazi sebekwazi umpopo amablock kanje kunjani kambe lokho ehlele ukufakele livumelane ngekhansili kuzasebenza yini abantu bazavuma bazalalela. Sibona ngathi kuzasebenza kakhulu ngoba labantu ngakhuluma nje shothi umzekeliso nxa umuntu umlayela ukuthi kufiwe laphana kunamba ethize umuntu uzabamba inamba ngitsho kodwa uzahamba edinge ethole emayadini kakubhalwanga izindlu azibhalwanga ama-numbers so ngalokho uzaba khona ukuthi every house ibhala inamba kuzancedisa kakhulu. Laba bazayekela kuyini okwenzakala khumalo khonapha lawa abazayekela kuthi njengezakhamizi njengoba sihlala lezakhamizi sizaba sikhuthazana ukuthi bengayekeli bekufana. So nxa lokho senza inkani ukuthi uthi kosokufayindwa khona lapho kutsho ukuthi lathi siyabe njengabakhokheli sesiyakudlulisela phambili. Kanti kungani abantu bangasabhali njengakudala kwakuhlala kubhaliwe libona ngani kambe ngoba kuthiwa yini lalingabakhuthaza ukuthi kube njalo kumbe abantu vele sebezenzela umathanda? Hayi abantu njengoba uElderman ekhulumile abantu okunye siyakujayela siphinde siyekethise phambili so abantu babekethisile umuntu ukuthi engaplasta indlu yakhe sehlekele ukubhala inamba omunye enga-extenda sehlekele ukubhala inamba ukuthi nje abantu besizenzela nje umathanda kodwa nxa njengoba ngikhulumile ukuthi example nxa kufike yikho bona khona ukuthi inamba lana iqakathekile. Izindlu imizile emitsha amalokishi lama-suburbs la amatsha lizathini ngawo? Engingakutsho ukuthi amatsha kuhle kakhulu ukuthi nxa kuqaliswa kwamfana kuhle kuqaliswa abantu bekhunjuzwe ngapha iqakathekile. Kube ngumthetho lowo lilawo ama-inspector yini azahambe ekhangela abantu ukuthi bafakile? Angithi bakhona laba vele ababala amamitha laba abahamba door labadiliva izincwadi amabhilizela lawana laba ngabantu abazasebenza khona ukuthi babone ukuthi inamba yiziphi. Ngicela ukuthi ngithi ukubhala kwakho kuqakathekile ukuthi la ngelahle bakithi uyabhala inamba iyabonakala oqasho ukuthi inamba ibonakala ukuthi inhle njani akuqakathekanga uyibhale emjulini uyibhale egedini inamba ibhale ibonakale isize ngehlobo sakhe sisuka katshana sizokubona singawuzi ngapha kwakhona. Wena kudala vele alderman ukhona apha kwekhansilini kudala abantu babevele bezibhalela lingabatshelanga lutho osokwatshintsha wina nje. Anti abantu phela bayehlukana abantu babuya abanye amasoba lapha abangazi umthetho akoBulawayo bese besenze ngani bona sebeyiwa ufaka wenza umthetho wangikhona ngoba sesixubane kakhulu njengabantu so asivumela sithembe ukuthi engcenye
wazabona ukuthi indlela okuphilwa ngako koBulawayo kumele sibuyele sibe sebesayifithi khona. Kulensolo ngomuzwa koBulawayo kuthosa ungcolile kakhulu loBhengula Street lapha abantu bakhala ke ama bylaws ungani kasalandela lisa implement emarket lake la cleaner la clip of 5th Avenue lona kwaba kuhle kakhulu. Kambe lingathini kuZulu kade ukuthi kade ukungcola lokhu kuyaphetha ngani? Ukungcola lokhu kuya ngokuchapha babantu ngoba ngathi uchapha bekhansili ikhansila abantu ngabantu. So ukuchapha usuke bekhona ukuthi nxa lapho uthengisela khona kumele unazele indawo yakho ihlale ihlanzekile. Bathengisa kusemthethweni yini qala? Abanye ngenxa yodubo lelizwe, abanye ngenxa yezombusazwe lezi. Ukuthi yathi ikhansili iyenza umsebenzi wayo kube lomunye ombusazwe athi hayi abantu badubeka kuleli isikhathi azame isivaleni lokuqasensimeni kolokho. Kubathi kubisela istandards kaBulawayo phansi. Kumele umthetho wakoBulawayo senze umthetho wakoBulawayo. Nxa kuthi umuntu kafala athengisele laphana, amele athengisele kwabo ukuthi angathengiseli khona. Idorobho lenu leli uyalazi la aldameni la likhulela la. Lali bazi ukuthi likothiwa unumber 1 eAfrica ngokuba clean. Khathesi ngabona selingiphuthise ukuqinini khona. Kambe kusolwa lina inamakhansi ukuthi alifaka umthetho oqinileyo kumbe sithini? Ngokukhuluma komuntu kungasola amakhansila. Kodwa amakhansila ziyabazamayo ukuthi idorobho libe clean. Ngoba njengoba eldameni echilo ukuthi sesicubaqubene. Omunye akakwazi ukuthi uBulawayo izolo benjani. Kodwa mina ngiyakwazi ukuthi izolo kade ubenjani. So khona khana abanye ungahamba ngapana ukuthengiswa khona uzabona omunye ekseni yafika ethanela indawo yakhe. Omunye ufika esunduze ngonyawo izibi zayizolele eqalisa ukuthengisa ukuthi ubona ukuthi lo asiyonzalo yako uBulawayo kala history yeko ziyathula. So bakithi okukhona ukuthi siyacela siyakhuthaza ikhansile koBulawayo ihamba lezakhamizi. Kwesinye isikhathi iyaqalisa nje lokhu isancenga izakhamizi aya kube ninji sambe sonke kodwa usazo oluqatha ilalo ukuthi ngaluthatha. So khona khana yikufuna nje ukuncedisana lezakhamizi ukuthi kasi uBulawayo kahlale ehlanzekile. Kodwa okuqhakathekile ikhona ukuthi abanye kabalanhliziyo kaBulawayo lingahambi lapha ke abantu bathi bahamba nzima abachayeli lapha ngamaskania lana akusela order so disorder koBulawayo lapha driver nzima. Kambe lingabanika hope bani kuzalungiswa nini pho lokho? Kunzima bukhona emhlabeni ekumbelizweni lethu. Okwenza kube lezikaniya izathu ze-economy yethu. Kodwa lazo izikaniya kumele zihambe ngesikhathi ofana sihambe ngaso. Ngesikhathi sokuthi nxa sokusetshenziswa sokuhanjwa keminye ke. Kanti nje ukuthatha abantu basakhona bagada abantu betshayisa labo sebesendlini zawo. Asonto ukuthi ihamba every now and then. So labo abantu bezikaniya sabakhuthaza ukuthi la ngabe befuna bephilisa abantwana abazame ukuthi bananzele ukuthi bangahambi ohamba khona izimota ngoba impilo yabo iqhakathekile kithi. So lapha lingavalelisiza usithi uBulawayo lithini ebantwini oziliyamtshintsha yini khathesi ngwaseliqalisile ngendaba zama-numbers lezi ukuthi ufaka ama-addresses lizamtshintsha ahlanzeke njengakudala. Eqinisweni ngezifiso zethu lo uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu silethemba ukuthi uzabuyela uBulawayo. Okuqhakathekileyo ukuthi bakithi khona ke ukukhulumileyo uqala ukuthi kulabantu abangala uBulawayo ehlizweni zabo kuphela and then okunye okuyenza khona ukuthi khona le phezulu nxa kungalunganga vele laphansi angeke kunjani angeke kulunge iliqiniso lakhona kodwa ikakhulu kathesi ngesurvey esezinanzelele kulabantu abangalaBulawayo ehlizweni yabo banabo bantu bo eqinisweni sibili ukuthi ngaNkulunkulu yangenela uthando lwana lube khona. Khumbuzana lelo bese ngicina ngokuthi bakithi zakhamizi zakoBulawayo siyalithanda. Asicela isinike ithuba ukuthi lisincedise ukuhlanza uBulawayo wethu. Nginanzele ukuthi kulabantu abalima ezifuleni akuvunyelwa lokho. Kulempilo edliwayo esuke ezifuleni thengiselwa abantu. Kulezinto eziningi kakhulu ezingani azisekho koBulawayo ngenxa yodubo lukhona lisenzwa yini isikhathi sombuso kumbe i-economy yelizwe. Kodwa ngicela usibekezela nini bakithi kuzaba nzima ukutshintsha into esizijayele. Kodwa lapho siyakhona sithi ake sitshintsheni sibelele emuva kwenzeni oku-wrong. Ungaqonda uBulawayo uzaba muhle abuyele lapha bese bekhona kuqala.
ngiyabonga mina. Ye, batshela ukuthi u-alderman bani wakho Mina umele abantu banga. Siboniswa Khumalo kahle wa 27 le iPhumula South le Perandaba West. Yabo. Ngiyabonga ngizagcina ngokuthi izakhamizi zakoBulawayo kasibambaneni siyizakhamizi zakoBulawayo. Sicabangeni izolo ukuthi uBulawayo kade njani. Kasihlanzeni uBulawayo. Ngiyakhuthaza kakhulu ngiyangibone kakhulu kuwa 25 izakhamizi enketha zazibe lamalanga okuhlanza indawo yazo. Ukuthi ngasonkeni isenza njalo singadinga ukuthi sikhunjuzwe. Kodwa asibeni loBulawayo enhlizweni yethu uBulawayo wethu uzabela kwayizolo. Sidinge loNkulunkulu ebe khona phakathi kwethu. Ungapheliyo. Ye, batshela ukuthi umkhansila ba. Ngukhansila eMdube owenketha khetheka emganwini wa 26. Siyabonga.